Ya, Ibu Hajat mah acan cenata. Nah gitu Allah, hatur nuhun Ibu Hajat. Yo. Om Ucu, Pak Hajat masih spesial keluarga besar aja, Bang Ibu Hajat. Tania siapkan Tania, Tania siapkan Tania. Dandane keren abis, gayane kaya artis, lurune gadis sing manis, kaya Depoy Persis. Yuk ODP. Tumpake mobil sedan, kaya artis gedean, kupingnya tindik andingan, beli kehitungan. Ibu Hajat, anu bager, anu gelis, anu solehah, aduh luar biasa, sing paling eman. Alah terus Ibu Hajat saya, Ibu Hajat. Terus Ibu Hajat, banget aja cantik. Coba laksana audio SK Production. Om Ucu, Om Ucu. Aduh beli kuat, ya nyawang sampean, wajah ganteng, langgaul pisan. Ulah suri, ulah aja ke hayang suri. Om Ucu. Pak Hajat, badan keker, aduh gede pisan. Pantes si Jagger jadi julukan Pak Hajat. Saben wong wadon beli kuat nyawang sampean, memang si Jagger jadi jagoan. Bos kambing mana ini, bos kambing mana ini, bos kambing. Tumpake mobil sedan, kaya artis gedean, kupingnya tindik ke antian, kaya wong edan. Om Ucu, ayo diawur-awur Om. Aduh, aku pengen diawur-awur sama Om Ucu. Ayo meureun Dede gelis mangga sayang cantik. Terus iya. Aya. Aduh beli kuat, ya nyawang sampean, wajah ganteng, lan gaul pisan. Badan keker, aduh gede pisan. Pantes si Jagger jadi julukan. Saban wong wadon beli kuat nyawang sampean, memang si Jagger jadi jagoan. Tumpake mobil sedan, kaya artis gedean, kupingnya tindik antingan, kaya wong edan. Sekali lagi sayang masih, ayo Pak Hajat masih ayak meureun. Siapa? Ini namanya siapa? Oh nggak mau. Ibu Hajat boy. Om Ucu, aduh beli kuat, ya nyawang sampean,
si Jagger dadi julu